Hello gagayam, nabara kablaaw, kada kayo amin, ngagbuybuyakan, nagdangdangag, kadagiti amin nga uploads to gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat iking san napud na nagantin tay patangatang drama itangam sakbay na makablawan man pay amin na grupo tisya si Baru Arupa Macau chapter from Taraki ni Ma'am Leonora Bautista di Pangasinan kani Ma'am Jenny Lo Ucharan. Kasi man ti kunani kabsat iking. Dear manang biyanang, kapadasa kiti may sa abalasang ti padramakken ka. Sa nga ili iti lugar mi day ta abalasang. Kat pagin nagawan dagiti babbarus ngarman, gaputa sexy kan napintas. Dandani amin alalaki makayawan iti kinapintas na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umay ko man isublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At dausarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmey. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mo ngaminan arumari jay balay. Tanudad duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Ay, uwan mare. Agsap-sapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samet ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si jay balay nukwa. Ay nawan. Nagadaw ti umay mga arimkin kwa na maray. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carmey. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na jakab sa mo. ay saan pa'y laan nagbalbaliw mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad maray. Umayak man na Mileng. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumrika Agyaman na, nana. Ala, urayo mo ni Carmey aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Aywan. Agdaawit ko alamas nana. Kinamulak ijagarayan. Nagpanitang kami ni Jaygan. Ay nagimasin ngay. Naimas nga alsumanda ita. Wan na. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasano ngay. Agkasarta ka din, Carmey. Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pa'y, Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang ngaya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmey. Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pailangan niya. Ha? Wana, no kastati ko nam, Carmey. Sika, ti masurot. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturog tan Carmey kanakan. Tanay, rabiain. Ay, hanak pa nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Sino? Tao po. Umayak man. Ah. Mileng.
Carmi, lain ba garabi iyo? Ni, ay, iso day jayan jaw rayak ante, ni Idong. Hidang. Nobyom ka day. Dadi, kunak man nun ni Rode tinobyo. Eh kayo kidi maturugan ante. Tama pan basta kan ni Idong. Kunaklakid din no nakaturog kan, Carmi. Haan, ata inururay ka nga rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, Idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmi, ha? Ures ka, nagpintas ka. Ayun, adawit ko akikin chocolate. Di mo't paboritom da kita, eh. Wow! Thank you, ah. Ay, wana, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta piburet ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pigsa ante hani nga awag mo kanyak. Mangag na kanya antik. Kita niya ko, ma. Awan mo dakis na. Agayan ayat ta nga roden. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta Idong. Isikreta pa ilangan niya. Katuwa na. Sikati makaam mo, Carmi. Nay, papa na manong ikaing. Unay mo't day tabang bang lumon. Nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayatak, bakit pa ilaang mat? Kahit apay nga ron nga ikami ti pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dahil ayaw ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbang oras mo, ading Carmi. Ni, da kayo matgayam tata. Umunag kayo ah. Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da itong nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antik? Ay, saanan? Uray taada ka mo't. Ha? Aywan, kayat mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan ah. Paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantang nga rodan, Carmi. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamon. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno press ko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din ay, nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansi ante. Sino ay tikit kitaan nyo? Ay, kit-kitaak nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayo. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni Idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sa bali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sos! Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamutin, ante. Ibagamot kanya katap namukmat ti mapaspasamak syunay. Anya ti amo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas. Nagsiksipay. Ha? An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, anti. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diyak kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan anti. Nay, nakasukat ka manan, manong ikaing. Papanam ka malaman. Inakman ikan damiling itiripulyo. Anya,
Ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mo laang. Talaga akasta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmal. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agisam-isam kidin. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kang nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanyak. Sige. Mabana kon. Mangan kanton. Tamarabyan na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribong na da, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay, pang maintenance ko. Malana. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa. Umay ko kumaitad to'y Repulyo. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Naday ti silid na. Agsel-selpon Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang iking. Wanya, nabsog kami lang karme. Wen ngam kayat ko pa iti mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay nalumok magakno si katikadwak. Karme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Karme. Kat mabalin ladta Ngam ano sama ati ag-ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, addamot saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carmay, papanam, nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante. Agpasyar kami kano. Anya? Ay day, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasan ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyonan. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon nga, kagurgurak nga mente masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikaing, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunak man no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo't maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya. Kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanag dinamag a pinaggigidan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainay-nayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carmay. Makayawan ak unay iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maiwayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok mam iti bagim kanya, Carmi. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyaman ak. I love you, Carmi. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Atoy,
5,000 day ta, Carmi. Pagluganan ta ka din agawid, Carmi. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamat lang agawid. Ay uray haanan ta inakto pa'y agpakuko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang tagdit, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayaganak, Carmen. Na-traffic ak namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasano? Patuluyin ta ka di ti plano ta. Ti saan ta pa nagawid inton rabi. Katuan, maturog tan ito'y ili. Uy, ag-relax tamoy, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka matalakan. Madamdaman ton ayawat ko. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y la makabayad ken kakabagis wine. Tanay, awampay kwartak. Naalam samot tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adda pangusarak iti kwartak. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni jay kusina. Ha? Ay, di mo pakibiyangan na dyan maring. Adda pang tidak iti dayday. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Ala, itud ka nga itud, iti kung kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakak. Ipagpagapok iti ka anak ka man ni Carme, Mileng. Isu nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carmi aya. Saan pa'y mag? Isu nga enjoy ka agaram. Aging ka di nakpay lapaayon. Sige, Edong, agnganga kata subuan ka niya. Sige, Carmen. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kidawak kat itid mo. I love you, Edong. Mwah. Awanan kayo itibain, Carme! Idong! Ah, ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Edong. Dirasam, umayakan. Apeanas ka na tumarita. Itanya ang gabong. Basta umayakan, dirasam. Maturukan ito'y balay da antik niya, iking. Apay apaturugan nak dito'y Carme. Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karoon na. Ngam, pagturuga nga. Si kano kayat mo ti maturog ijasilit ko? Ha? Agpay so, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, anti Mareng. Naglaban ka no da Rudy kan idong iti store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay ka, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ay kawun nagadaw ti kamuol da. Ay saus. Masikugak, auntie. Adnya! Kahit masikog ka kahit. Ay, asinaw ti ama ti sikugmaw. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Jak mamate asyak ti amati sikog ni Carminana. Naimbag ko ma, no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta teramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carmey, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsao ka! Pudno ka day! Wan, auntie. Anya! Iso ala tingitak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga iti pudno nga ama ta sikog mo, Carmey?
Saan mo't nga aklonan ni Ruday? Kuha, auntie. Nagkamali ak sa gayam iti atap. Niidong sa gayam ti ama dato si Kugko. Anya! Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumala ang tinubi yung karme. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigidran da kami, bay. San lagayam ada kami kinirudi tinubi yung. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Edong. Masiguradok dahi ta. Ladingitag. Ngam, jak mamati karme. Di na lukwang. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa da. Anyan, mangibabain ka, Carmay. Diyak laim pagarap akas tagayam ter aramidaw. Pakawanan na ko, ma-auntie. Hanya lang ang ibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Carmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugmaw. Ay, auntie. Malagip ko gayaman no asino ti amato si Kugko. Asinaw, Ni tataiking gayam. anya. Amom ka diti ibagbagam, Carmay. Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni tataiking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya! Ay, di man pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita, kay inusentiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo kanaw, idi naturog kay Jay Balay. Wen, awan na pasamak, iti nagpaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Awan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaing ti ibagam Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ti pagdamagan yaw. Saan asya? Hala nga raw, pasensya kan Iking. Nagdamag aklaang mo kiidia. Iba kami dya ka anakam, sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana, talalaki rumagayam. Sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya kan, wait. Anya ngay, makitam ita, manong. Di husto di kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok ah. Amun di karminay ka. Awan na pasamak itinagbaitan may. Talakaya kon. Amun ni karminay ta. Ha, Oh, mangilawlaw anday diya babae. Nagadumagayam tinubo yun ah. Lawlawan kon. iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay. Tadya ko nagaram. Talakaya kon. Pinalas ko lang, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Kasta unay babawi ka nagaram, itikas ka ni Carmi tanagadumat gayam tinakirelasyonan na. Kalpasan na siyak ti pasubo na ang mga ko iti saan kumat aputot. Bimanaw nga rod ni Carmi iti lugar mi kat manipo di din saan kon anakit kita. Daytaman ti kapadasak, ajak tupulos malipatan. Tuy gayam mo, Iking. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, kumusta iti tunggal maysa? Syakmanan ni pagayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome
to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama kiniba sa itakat manipod kan ni pagayam tayo akaloy saan na apudpod no anagan. Ngam sakbay na kablawan tayo mampay. Dasar Alan Rodnil Ancheta, ni Marita Sagpawa, Jo Maridicano, kani Ma'am Jasmine Rivera. Kastiman ti surat ni Pagayam Kaloy. Dear Manang Bianang, may saa ka pensyonado. Isa may sa akon na senior citizen. Idi nabalo ak ng asawa ak manen, iti may kadwa agundaway. Kat agtawan iti nasurok ak 40 tinagbalin nga asawak. Inyawid ko nga rod iti balay may, kat nagden na kami kasagasawa. Tauray kayat kukuman nga ikasar tinobyak, ngam di na paimot kayat. Ta saan kanupay, anak kasagana. Rogyak ti agsalaysay. Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, ta pagsasaritaan tayon ti kasarme. Ha? Ay na kayo ti makam mo. Total, adan na kamyaw. Taoray, jak kumapay kayat. Ta 20 taon mo. Agam, kanayon mo ti panagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Saan na balay ta nasingpot ni Larry, tatang? Sapay ko mga raod, ta saan itong agbaliw. Sapay ko tag na na yung ti kinasingpot na. Tapno awan to, ti pagbabawya malo. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga raod, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Agam data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabutengak ang makikasarkan ka. Tamangan no al-alyaan nakday di asawam. Kunamot aman nangimun idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na dayjay. Natay nga ruden, agimon pa'y laang. Sana bale, taagdenden na tamutin. Kay, kasanaw, pag naidan nyo nga kasawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaid kami pa'y lakumakada kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Unta tang, parogyan men, ti ipatakder miya balay may. Ay, katwuna. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito'y balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga rod, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos diti balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Ta, aghani mo da nga ron. Nang rikap da niti silid da bakit? Ay kat agsukat dan ah. Ha? Ay, sos, inidap dan ti silaw da. Kat maturog da siguro ah. Aha! Imposible Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisem mo, Kaloy. Ay, umay kan. Ta, mapantamatan iti silid ta. Mercy. Ay, umunakan. Ha? Sa anak pa'y makaturog. Sumarunuak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y bakit? Rumarak, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangen. Malaman. Nan ikanak man iti kwarta. Ay, mano? 5,000 dadagatangen. Nagdakalan. Sige, imutan nakta sinaan kan, Kaloy. Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlan. Indak mangalay iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan no masikugkan bakit? Tsaka mo, Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kan kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor bakit? Wan, Larry. Ay, nagsaya atin no masikugkan. Madaan ta adagos iti anak mo kasta. Wan nga rod, Adamot pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang.
Taada ni Nanang Mercy akatulungak. Ang mga awir to iti anak tano bilang laan. Ay, kuwi na. Adan to pa mang patanggad kan ka, ah. Tanay, adamang nga rod trabaho. Wala kay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercy. Ta, nasurok la 40 na. Napigsapay nga agaw aware. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti sa nga pulaw. Awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga aware kadagitan nakta. Uwan angam, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba ulan day ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan. Apay, adi ka pa'y bumagon dita. Apay, maditirik nam. Ay, madingarod ti rusok ko kaloy. Awan gaganay gayak. Anya, ay, apay ngay. Anyat kindan mo aya. Awan mo't makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha! Eh, di ka pa'y nangan itiin na po'y. Mangan kan itiin na alsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak. Alan yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pangala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Katingkag biro ka! No awan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy! Ha! Nanang, kuyo gandak man. Papanamaya anak ko. Inak ko magpa-check up ta sa anak ko na nagbinulan. Ang mga numasiko ka kun. Kasta aya. Ay, mala, kuyugan ka. Uray maditiriknak. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat mariknayo aya nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanon. Diyak amunoan niya da itataraon. Maditirusok ko. Agulawak. Ala, agpada tayong mata ni ti marikrik na. Kastamot laang ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit laang nga rod anak ko tagrubwatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Uwan, nanang. Nagkapon nyo. Ape anak kabaybayag kayo. Itay pa'y lang aur-urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anyat yung pa-check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Aniya? Anya mat. Agpada kami mat gaya mamasikog ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni Nanang, tagbinulan pa'y laang. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsiko, bakit? Kasano nga rod ang matulungan na kinto ng pasngayak ngay. Nagdidan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulungan. Alaala, sana balay. Payabak to ni Nanang ko, tayo sunto timang patanggad kan ka, malo. Di lagbayin. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y latagan anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso di mo babalawan ni Nanang nga nagsikog. Uray kas di titawon na. Ay na! Ay, nasapay ko ma. Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatno ada junior ko. ay, nantapros akta dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak, wen. Tatno ada junior. May kaninanang mo. Tanay, pasi ka babae na giti na una kakabsat mo. Apay, kanyat sangita, Mersay. No abmukla makarga anak. Diyak ko maimpalupos nagsikugak. Na, payayakas na ka. Rumbang ko magagragsak ka. Tandang tumanin anak na. Lakay kan bakatan. Ngam agkikiadak pa'y ladita nga agsiksikog. Kababain. Mawanti rumbang ay bain mo. Ta nagayatan ta ti panagsikog mo. Kaya nagasawa tamay. Masikog ti anak mo sa masikugak mo't. Anyalat sa dagiti taon ngay. Awan bibiyang na kita tataw. Ha? Umapal na kindi
Uray la kaya ka. Makaputo takpay lang. Kan, uray kasta ti edad mo. Kat agsikog kapay bakag. Isungag ragsak takit day. Pagyamanan tati sa balimanay na bendisyon. Kaya ti apo ka na ta. Ay na, naimbag pa'y kadalari ka malaw. Tadanto na nakda. Kakaskasar dalang masikugan. Ha! Ay, wana! Kansan lang ni maluti masikog barok. Pati ni bakit ko. Ha? Aha? Hindi ka lang mangrabak, tatakalay. Masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka ni malunga anak may. Andaman ni nauna nga anak ko. Nukas kasanaw. Ay, wala niya. Tamay kadwa nga asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo, pay. Ngam siya ka? Awan? Nabayagan nagdantin na kami kang bagakaw. Ngam mo ang pay oray may saan na bukal may. Ha! Ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamay. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all! Ay na, nabanog ako namang isalsala ni baby. Agsangit matlat ta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay kasi nublat mat nga gawawir. Awampay katulungan mat. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis na matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaganak. Ala, pasensya ka na nakko. Miyag mo ni baby. Tadwada nga ubaek. Ay, Duwada sana. nga isala. Sana. Ang mga namaybatan nyo pa'y layda. Sana bale, tao may nikatuga nga kababae itong bigat. O may nakanutulungan. Ay, nagdal na kamanod, Lari. Makikiyak dito. Kinikinak itay. Iso akikyun ka mo. Ay, ang baston. Ay, namabanugak ang makiki. Daytoy pa. Baston ko nagmat. Ha? Umay ko to'y napintas nga asawa ko. Dananang kantata. Agkin-kin ni kidamot lakay. Uwan nga ron. Imapaldan sa manang bakit. Nagpensyon kan kaloy. Wan! Apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwartak. Taagawid ak ijay lugar mi. Manan, kanayon ka lang agawin. Kaili ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laang. Uyugan ka na. Saanen, adayo ti biyahe, maulaw ka laang. Saklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laang. Ibagam ano, mapilpilitan ka. Tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnaudan. Tanalpasan ti balay mi. Katuan na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang di ti balay. Wan, awan problema iti dayta. Sa nabalay, tanda ni Mirsay kan ti anak may akan kadwak dito balay. Kaloy, masikugak manen. Anya? Ay na, ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadagiti awan anak na. Ay, kwartaman nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laang. Ha? Ay, pauso sa ramaya iti kwarta. Ha? Awan mat makita kagat-gatangan. Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da ije balay. Sige nga, Rod. Mabit lang, tay kan ka. Lukas ta?
Masikog man ni Nana Mirsay. Wan! Awanan! Inautiw ka man barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mida. Ay? Talaga mo na. Ang napigpigsan sa mitidara ni Nana Mirsay, yung da kayaw? Ha? Anyat kayat mo asawain? Saan yung mga karupro, pati puto iyaw? Ni mo Nana Mirsay, di kayong ingas na. Ha? Masigurado at di sumarunon tong anak may. Kahit kayong ingas kunton. Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Inton bigat ka no bakit? Ay na. Singin dagit anak ta. Mirsay. Kahit lalaki na adwa. Oy, ay nagtarda. Nagtatangos dagiti agong da. Adaman ipasikat kon ka dagiti kakaruba. Kena. Ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam tagong mo, Kaloy. Sa anak mo't anatangos. Kastamat kan ka. Hanggang. Ay. Apay nagtatangos dagiti pasngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti malaanda iti agong Mercy? Kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanya nga anak natin ti bagbagam. Sika, Mercy, sino na ito'y natangos sa lalaki? Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mercy, uno ka diti bagbaga na ito'y lalaki. Pakawadan na ko, Kaloy. Ha? Anyan kaya't mo sa Mercy? Ni Eduardo, ti amadagiti anak ko, Kaloy. Anyas! Ha? Pakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Apay naaramin mo, tikas to yung kanya, Mirsay. Apay! Idida mo kasla jackpot yan ti imbagan ni Mercy. Tajak ni namnama aliputan na. Kat pati pa'y gayam ti naunang anak may, saan gaya man nagtaod kanyak. Iso ang nasakitanak iti husto. Nang runa kat impatag ko dagiti ubeng, nga impasikat ko kadagiti karubak. Tati amok, talaga nagtaod kanyak, ngam nagbiddutak gayam. Pimanaw da nga rod kadjakon amo no sa dino tayan da ita. Alakastan, pipagayam mo, Kaloy. Bueno, papagayam, di tanti nagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tangina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Naimbag nga oras yu amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel a Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Crystal san nga apod no nagantin tay idrama. Ngamsakbay na makablawang mampay iti belated happy birthday iti September 10 ni Kabsat Rudy Cortez. Hello mat kani Ren Belo ken Eusebio Vilma. Kastimanti ko na ni Kabsat Crystal. Dear Manang Biyanang, nagbalinak ang napalangguad, kaslaak labak nang, uyawa kami na makita kitigayim ko, kat day tatin nak isalaysay. Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayon tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Saan? Agkasar kami iti may sa hotel lito'y syudad. Naimbag ti kas jay tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramid.
Saan kami unay amabannog? Ay, nagasgastos mo, no kasta ti mapasamak. Urayan Ti importante awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di, Naimbag ka na kayo ka ni JR tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod, urayak langan ti panagsikug ko. Inton agsikugak, agsardengak ton nga trabaho. Uray siyak kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na ito'y design ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod, kinay kayat damot ti kastoy, ngam ti agawid da iti probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano iti probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya ko mo lagi simple a babaya kas keng karuksan. Ay na, mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na, excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi ka ni JR nga agabang, Kristal? Wan, isutimbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudad niya. Ay, ano san ti agab-abang? Katanya ngay nga ron, awan maramidan tayo Ti importante, adda pagbayad iti abang. Kano kayo nga ron nga umakar ditoy? Agsapsapol ni Ray iti mabalin a maarkila alugan. Nasayaat mo't nga rod. Tapno agkaarobatan ton. Kasanaw, komportable ka mo lang dito yung kwarto anapilay. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Una nga nangin naman. Urayan ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamo nga agisimpa dito abangan ta. Tas umre kak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawam at gayam a kwarto ti inabangan nyo. Wen tapno komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay kat agsasabali tayo agayam. Amok matakabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabaulan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot jay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat nga ipaayan iti naginawa apa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Ken ay ayatan nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amom lakay. Diyay mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da Kristal kan Ray. Anya? Di pa ka kaslay isang ti trabahuan dan. Nagngina abang. Win nga rod. Ay no siya, masaya nga nak. Ano sa kun ato'y kwarto ta analipit, ta duduhatang may. Kaya na agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan ta anala kaaloti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano klakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay bakay. Ano santan no anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan apa naggranata. Naggiddan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat mo't kit ni Tapno agka-eskulaan to dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anya mo't kit ni kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat ko mat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo ang nagsikaw? Ay, wan nga rod lakay.
Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakelan ti tiyan mo. Agsardeng kan ngagtrabaho, ah? Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo nga provide iti kasapulan mi iti agbalin a baby ta, ah? Ay, ka siyempre, mad, ah. Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasayaat kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ama si Kuga ko. Ay, kablaawan ka anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosa. Ang excited ako na makakita iti umuna nga anak me iti asawa. Nala, tainton dandani kan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan na dama ka na yun tibagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada a babae iti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayon iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan anad kayo nga raw iti irororyo. Di kayo una agbambanog. Ti kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana bale? Agsubli kayong tumanan, ah. Nagngingi namot dito imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Angam, mano abulan laang mo't amausar na. Nalakamot amadakkalan ti ubing ti bado. Ado mo't tinalalaka apaggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti abadbado? Oh, nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensyakan Kristal. Angam jak kabailan ti presyo ditoy. Kastoy langan. Agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tanto laangan numalpas ta. Tagiddan tanto nga agawid. Makamu ka man laangan. Siguro agkurkurang ti ititid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mga mindagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mga min nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawid tan. Amangan no maabutan tay ti tudo. Anya, nabanugak kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawid tan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamutan, Roxanne. Sobramot dayta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensya kan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungat? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrebangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit ta nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwan ni Roxanne. Tapay mat bakit? Sobramat ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apay anak ko nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na, tanangina kan no ti lakoy dyan naggatangak. Idinalpas kamen, kunak amangan kami pa itamabisinak ken nabanugak. Madinakit din, awan samet kwartana. Ay, panawan nakket kanun tamanganak amay maysak. Kanya nga rod nga ti mabalin no awang kwartana. Anya kay ti serbi ti asawa na. No saan na amay ti kasapulan ni Roxanne. Basit siguro ti sweldo na Ay, jak impagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Dila ka nagpilin iti kasken ka.
Anya ngay, nabayadam ka di amin ng abilta. Una, mala, agsagana ka man tarong martayaw. Iyag mo ni baby, ito baat. Sige, adtoy. Ay, why? Inayadam ha. Op! Ay na. Aywan gayam, nagchat ni Crystal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jak amu no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod anak-anak, Wen nga rod lakay. Bakay, ilala ko da maganti bakanti aluti di ta si dagtayaw. Anda urnong ko ngam kurang pay may. Pag nayunan tan, san ti adda kang kakwarta? Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Taagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod ang tayo urnong kaw. Tapno saan ta maunaan. Gatangin tan. Ta sa tamanan agurnong iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakan Addan ton lote ang mabalinta a pagpatakderan iti balay ta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay. Inutin ta manay na patakdaran iti balay ta. Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo. Dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na DJ probinsya tayo aya. Tapno saan asayang ti pagababang niyo ditoy. Ibagamlatan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito'y syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakderan iti balay mi. Ay kastaya. Ay kat imbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasitgan dito ayan tayo. Sika ngay. Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sarah iti pagadalan. Saan pa'y? Sika ngay. Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no iti nangi naman nun ti paggatangam. Ay, jak ka ba alam ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mo imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mat lat na, no addagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang ti gayem ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay, kat amangan no saan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga nga rod, no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakan kadwa, Anya nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kitin nga guruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kon iti kantin. Manganak nga ure may maysa. Adan urnong ko bakit? Rugyan tan gatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang. Nagdakkel ti gastos no kwintaem manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, makaangis tantum bakit? Intun addam bukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da.
Amang ano agdoble pa iti kadakkel tinagatang taalote. Mabalin na kasta Ta sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original dagiti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang nga ano sa bagay. No makabalay ta. Makaginawa tamad tayo. Ay unay matan, Roxanne. Awan laki may gatang mo, iti baro at tsinelas kan pa yung maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal to payong kantsinelas ko? Wen anya ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y mat yagpalpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang matibiyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin, akayat mo. Wen tadi mo mat pinili ana imbag tinakiasawaam. Adamot may patpatakder a balay iti asidag ta, bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray la kumakastamot ti may patakder ta. Alaan ta nga iti paggatang ta iti daga. Kat kasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat adu mo ti paggastusan. Imbag lang matibiyag tan ngam tibiyag daroksan. Nasuswerte akmatan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngam iti siya. Kita amday ta may patpatakder a balay Roxan. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawin taday talaang tinabalinan mi. Sa anak nga minakasken ka nga ado ti kwartana. Anya ka nin ti magbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang a balay. At least, saan kami ton nga agabang? Siguro, da kayo kanire. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Ang mga no agtriple pay iti kalawan ha iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ay, kwa? Kaano kayo ngaymat nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agur-urnong kayo pay, tamangan no dakkel a balay ti plano yung ipatakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo na simakit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa Payakas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunutom Apay da problemam? Kwa, lakay. Pampanunutak no kasano anak ka ornong daroksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, anda balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Iso kung na makastaunay ti panagtipid da. Uwan nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no dadakkel pa ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kanila kay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi motan na pagyanan. Kasta ka di, gayam? Sige, umay kaminto kanila kay ko. Aywan, manungay mo tinagastos yo iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mo't no ibagakan ka. Ta saan mo't unay adakkel, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatamakagatang akon iti karni asidaan mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Uray basit nga ikan kan natanglaang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka diti asawam iti trabaho na. Ay saan gayam? Angam, kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurnong. Ha? Apay? Awan ka diti urnong mo? Ay napulos gayam. Iso nga rod apilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw.
Ti daduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangururnong iti sweldo mi adwa. Umapapala ka talaga kan kagayam. Siya ka saan na nagururnong. Habang kami pala ang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin, gayam? Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kayatan ti agbalin na barayuboy. Ita baliktadan ti kasasaad mi ni Roxana gayem ko. Syakitan tag tiptipid. Kat saan matan nga gababang ti gayem ko, ta na diskarte may papan iti kwarta. Kataglaklako pa yan, babaan iti online selling. Alakastan, to'y pagayam mo, Kristal. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti kapadasan ni Kabsat Kristal, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kat God bless si Titong Galmaysa. Manang Biyana! Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay drama itakat manipod, kanipagayam tayo nga ebang. San na pudpuno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Bianang, kayat ko pa'y drama daytoy, akapadasak, tammo ka makaitad adal, kadagiti padak adumdumngag. Adda ngamin ugalik ide ano adda makita kitipada ka tao, apalak kat jak itulog amarta pandak. Rugyak nga road ti agsalaysay. Nagawid magayam nila'y kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Iso alimastog ni Tammi Alayda tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang. Nagayad man talibiyon. Kasanaw, kat nakalaslastog day ta akaruba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon Ay napakpakawan mo sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw, makagatangak iti imported amakan, wenno anyapay dita, nga uray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasing pumadananalay da karuba tayo. Ay na aging sisingpet ken aging hahambol, ngam kinapudno na, pasikat day ta kaaruba, jak korsonada ti ugali na. Jak amo no niya launay ti kagurgura yaw kininanalay da. Nasingput mo ti ko na. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot nga uri kaskasano. Naimbagkan ka, tasinsado kan. Ay na, nagrigat ti trabaho mi ijay abroad ko namsang. Sana balay, tadakkel ti sweldoyo. Angam dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldok dito'y. Ibagbagak namin nga agabroad ka. Di mo mat kayat. Ay, mabutungak, friend. Ma, adto ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda duma pa, ibalasang ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itid mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo kag. Iso nga inlasinak iti lipstick na. Kanday to'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da na ng kantatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga na nalayda. Kayla, friend. Kaskalag palpalama, Emma. Ay na, awan mo kada kasi tinaramid ko nanang. Mapanakla ko mamakiin nilip ko nilay ka. Ngaminig kandak matiti kakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya,
Apay ngay, sayang Ay na, makagatang tayo iti imported, nga oray saan nga agapu kadakwada. Kas kalag bibisin nga main. Awano na, ad-addaman alumastog dayjay abakutan. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Ibalang mo dagita. Ay saan? Sayang mata. No diyo kaya, di siya ti mangusar. Nay, adda magginata mo nga electric fan ibang. Nagdakil mo datan. Wag daytaw. Ngam slightly uslaan. Kasla ka barbaro pay lang. Imported daytaw. Kinuan kaduan awag-wag at agap-gapo sa bala pagilyan. Lan, tayo nagkungaro din. Ay saanan. Dito'y napayla ang ruwar. Anyat electric fan ang dito luar nga. Kaawan mo tao dito. Kan may sa, napariil dito luar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali di taunag. Gimagatang kapay lang amay. Kaadda lang aro electric fan tayo. Uno saan? Idulin mo, dagitay daan. Tay isublat mo, dagitay ginatang mo. Sanain, dito'y pay laruar, ti pagyanan to'y ginatang kaw. Di mo yun unag. Nagswildo ka, lakay. Way. Da. Ito. Misigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. May pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamot iti high-tech. Kita man numayat matla day ito ginatang ko a washing machine na nakaw. Ni, tay samot automatic da ito'y nanang. Wun, saanan ang masapul nga aggaw-gaw ka. Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw. Nala, yun nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar ti pagyanan da ito'y a washing machine. Anya, dito iti paglabaan tayo? Saan? Di tay pay lausaran. I-display tayo pay la dito'y. Anya? Naglawag ang makita di ta kalsada kahit. Ante ibang, negosyan di ka matgayaman. Negosyante asasawamot si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Ado matante naka-display nga lako ito isang 100 balayaw. Lako asasawamot. Kagawaan mi dagita. Saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta, nag-aabay damat ngaminan. Ngam, apay nga adada ito ruwarte balayaw. Tawan space di taunag. Adoonay nga minun dagiti appliances may. Aya, Apay, dagiti la di abroad ti anak na aya ti makagatang iti kakastakangina. Uray siyak mo't kabaulak mo't darya. Di ka pa'y lang aro ilako na kita. Tapno ada serbin ang nakadisplay dito luar iba. Ay nasanan, ibagadan to pa'y nga grigrigat tayo. Nakarkaro day tapasikat akaro ba tayo? Ay na, pagkatapam tumad iti madi ti karubam, kitawan mo ti mading ibagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattao. Agol uli magdalaan, ngam iti ununag da, at dadakkel nga apal dagita tattao. Isirik na din dagita. Tano agtudo iti napigsa, masaprianda. Ay na, awanan ti daw, nalpasan ti panagtuto daw, mabayag tumanan sa daw. ni, nagadumot a wall clock dagitan nanang. Nangalaan niyo? Winagwag ko, nagdadakkelan niya. Wen nga road. At dagayam wagwag a wall clock. Kuun, pasig amin nga imported dagitawi. Naggapoy jay abroad. Nagatangkula iti nalaka. Sagbaba 20 pesos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumo dagita nga igatangan nyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitawi. Ta saan mo't lang agandar. Ha? Dadaol dagita rilaw? Tagtagarya. Mun, iso ang nalaka. Tadadakil dagituyin. Masapul ang maipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga agandar.
I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitaw. Anya? Ay nananang, maditag paspasikat, wan magpalpalangguan. Ay naanak ko, sa anak mat ngagpalpalangguad. Maan ano ay ano dito'y ruwarte pangikak kadagitaw. Dito'y nga ron ti kayat ko apangikan kadagitaw. Baybayan na kanilat. Ikatiman na kita yung bitin mo di taadigi aruliraw. Uray ko mano di tao nagtipangikam ka na kita. Dito'y maalwar. Di ka lagbayan. Pagbay na kuma. Kaya't kumit lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat na bakbakitan. Uray ko manusan adadail na kita. Asino ti paspasikatam aya? Kay dagita palangguad akaaruba ah. Ay, abaw. Uray mo ti kasta nga ugali mo. Nagalas. Awanay. Napalawlawanan iti rilrilaw ti balay. Irwar mo man kit daye paglutuan. Ta dito'y ruwar ti paglutuan tayaw. Anya? Tapay man yan? Naimas ti lutwak asidaan ita. Ipakita tayo mo't iti kaaruba ah. Akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Abaw. At dahi ka ba na madlaw nga daapal mo king kuana? Nakalaslas tugtumay. Gaputa adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataon jay timid na. Nukas jay amagmagnay ti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gaput kinangato na. Ay na. Adaw nga amang ti kwarta nila'y dangam sika. Tabak na ngayon tagitanak na. Adaw ti mangmangta di ti kwarta na kuana. Oray kasanutan na midam. Di mon tumartaban. Ta saan kamay abak nang. Basta. Jak korsonada ti ugali na. Na. Limastog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot. Kan nagpakulay iti buhok na. At dan samad ngamin boylet na. Jak amo ah. Susaba. San man at ilalawlaw at mabakatan? Tila at atabam. Intun at damakangagking ka. Kaya't mo timaigaraw. Ay katpadasan da ah. Sangwak ina. Ibang. Ay so, sanak amabutang. Di oray agrorotapti ka so da kanyak. Awan bibiyang kau. Sa anak amabutang. Mari ibang, kayat mo dagito'y abadaw. Naggapo iti package. Napintas ti tela na. At dapay sandal dito'y. Agpada nga minti size ti sakatakot. Isu nga amok nga umanay kan kaday to'y. Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sa anak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda. Makagatangak iti kayat ko, nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga akastamot ti ibagbaga, mare. Nariga, tagpalpalangguad, Layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Tibiyag, kat kaslapilay. No ti amam, kat kanayon nga da ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumot ti chimpaw, amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampan kay Layda. Sana kanayaw nga da kwartam, pumubre kan tumot. Ha? Wow! Nag-cute matanda to nga bisikleta na nalayda. Pang babae dato ah. Ay wan ta na imbagla pagpalingkik man balasang ko. Nagmayat matan. Ada pa kasla basket iti sanguna. Awan. Ta pangikak iti mapalingki day ta. Di pa ilang arud motorsiklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud anak ko ng mabuti nga kun nga agmotor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubi nga ka naturudak nga ag-drive. Iso a bisikleta latan na. Ay, sabagay kat exercise yung matlangan na. Ni, akin tricycle ito nakaparada ito'y parangan nyo nga na ibang. Tricycle yo. Wan. Ni, imbag man. Ibiyahe yo. Makitan to ah.
Ay, imbag man. Andun sa matikwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak kao, at dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada, tricycle mat kanya. Pasikat nga minunay ti daduma ka aruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adida aglaslas taw. Tatibiyag ket kaslapilid nga agtultulid kunak manan. Saan akanayon ti kaadada iti ngataw? Bumabadan tumulang. Ni, kaslada ka gurgurayo nga karubayo ah. Ay talaga nga da. Nakalaslastog nga main. Iso akagurgura. Tang, apay nga adda di ti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Kung nabayag samutan na dadaal day ta. Yak amo ay inam. Indisplay na mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na nga inyag dito balay. Yak amo, nanya ba rin ti plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Yak amo. Yak agdamdamag. Makaungit no agdamagak. Binulod ka! Apay aya atila pa kasikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibiyangan niya? Man nakibiyang kayo nga agama. Ha? Ala, di yun ikas kaso ni nanang tatang. Ang mga no ad-adda nga abungat.